dia dane makasami sane wangi yang titiang sedurung titiang mengatur-atur inggih punika tiang aturin panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan suut-suut tiang aturang pangayu bagya majeng ida sang yang widiwasa duaning sangkaning asung kertawara nugrahayuda titiang prasida masa dua jam antuk acara seni jalki kemargian inggih punika memade anak istri saling pasangan Retna Anjani sane kaambil oleh anak lanang sane pasangan pandai dan melaksana majeng ling keluarga anak lanang inggih galah aturan titiang Matur suksma atuk galah sari sampun kaicen ring pasikian titiang. Titiang pinake reraman pianak titiang pande jagi lakar memande pianak bapak sane mapasangan Retna. Satukan pianak titiang sampun saat nyalanan gerahas te asrama. Punapi antuk keluarga anak istri. Sadurung nyane bapak kal pertakon jak pande. Pandai sekan kal ngedeh panak bapak. Siap nerima jelek belah panak bapak. Genah tiang sampun sekan hujan nih Pak. Tresna tiang sareng Retna setegah langit sedalam pasih lan seluas samudra. Yang kan nerima napi sane wenten ring ragan Retna. Pak sing perlu ragu jak pande, Pak percaya jak pande. Nggih sampun nika tiang jagi matakan sareng Retna. Sedia teken Retna. Inggih Pak Man, tiang sedia tekan pande. Sawirai tiang menjumpu pande sedia nyangga tresna titiang. Iki ibu ada sane kal rausen. Tiang nak tan bisa memunyi, nanging pesan ibu wantah siki. Sayangin Retna, cara pande nyayangin ibu pande. Ibune pande, liu ane dorong pelajahin sarang Retna. Ajah-ajahin panak tiangnya drike. Engken cara ibu nyayangin pande, pangten sebatas cara mantu sarang matua manten. Nggih Bu, supe pasti tiang kal nyayangi Retna cara tiang nyayangin panak tiangnya. Dan mungkin tiang lantarin mantu tiang pedidi. Rasa sayang tiang nak paten sarang Retna sarang pande. Nggih sampun kinten keluarga mau kalih sampun pada agung ngrestuyang pertunangan pande lan Retna. Inggih nyalanayang graha asmara mangkin kedua keluarga rari sampun ngemolihi restu antuk pande lan Retna. Inggih penglingsir sane wangiang titiang Dinan tukang bebawasan sampun presida puput Iwawu titiang sane ngungkap bebawasan sane mangkin titiang sane nginep antuk mengucapan para mesati. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.